Ibaca kasiratu kuman ni Jumai, lay janji atau tahu syafaat aku nabita. Yang kedua, di nama cipi pakalinon na yaitu tahu letu Jumai mahalot. Ya kota sela-sela ni maka dawe macipi-cipi sa dikaya na rotapak. Sama maka di unron na ataku tamina macawi si bawa punge, okui ko suju. Tagilaw ni aja nalapakan inilah atau ati tapake. Ya komeki no galungnya maka mereka magugu kubajai. Asam paja sunah haja ni. Biasanya haja asam paja sunah milodong. Jadi biasa asam paja sunah haja. Maka daga na niya nakadaki wakatay masam paja sunah haja doon nakakar na po Allah Ta'ala. Napaki masam raja o kung isuju pacapurang ilaw ni. Ilaw niyo ko po Allah Ta'ala. Meron ka po pamulay jama-jama kubajay. Tapas salamakan nga. Di mituunroy mangilaw, tapabilay ni puli pakajajae, pasalama iko tapak barakay. Makanya no? Yan na pura na ilapuro ko po ng Allah Ta'ala, panoni, urusan naman ni. Yung po ko niya, tapak jatagan ko po ng Allah Ta'ala, maka na urus, ni pala. Apa iko mo amin, urus ni. Kamakiro, yung po ko pura ilapuro, kamakiro. Nalay na papunagi, balaway, baka na jabuan rin yung pura ko nalapuro ko niya. Kamakiro. Jadi yung po ko, kilay jam mo bawa gitu lagi tapi lupa balisa iko dapat terus malaw. Bismillahirrahmanirrahim. Salawa pak buka memang to. Apa iro pintu nalangi kapitu. Na dena tak buka yaitu ko deto masalawa kung kayilaw. Na iro pak dongang kami menle dena menno. Jadi angka tu pak dongang ko milangi pamulang nalepak. Angka toko milangi kedua nalepak. Tapi aku tu masalah tak buka ia tu pintu na lagi. Jadi na tu ampai maka nabi tadega pak dong ngaletu na rekodena salawat dan lokoria. Na sabak magi dan ngaletu. Na dia na tak buka pintu na lagi. Kiro. Pada ini maka na melo itamo ko boleh na dia na tak buka nang kamu pa pintu bak tangay. Mapamulay ande ngin kami mana pintu na. Ang kato pintu lopo, kato pintu kamar, ulit kamay, nampak buka na bencin na yaro salawa. Yang penting masalah kita mau makan banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Meki baca salawat Ibrahimiyah. Ya alaika ma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Suku iyaro yariasa salawat Ibrahimiyah. Iya naro salawat kami na suku menurut hadis Bukhari Muslim. Jadi salawat Ibrahimiyah. Ya kutulik baca yaitu akasiratu kuan ni Jumai. Akasiratu yaro salawat Ibrahimiyah ro. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Ila alamin innaka Hamidul Majid. Ibaca kasiratu kuman ni Jumai. Lay janji atau tahu syafaat aku nabita. Yang kedua, di nama cipi pakalinon na yaitu tahu letu Jumai mahalot. Ya kota sela-sela ni maka dawe macipi-cipi sa dikaya na rotapak. Yo pumikupu imang aja na yaro. Kupu imang tasuroy baca yaro. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil kasirin minal khabats. Ku imang di kupu imang yaro na baca. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil kasirin minal khabats. Untuk ku imang. Jadi katalu atau kapi itu kupre masuk saja perlu. Jadi nang kenapa tu sidak kayu. Ko cari mapat tu pasidakana. Tadi na capu ya tu pasidakana dan nang kesitu sidak kaiki. Ya na ribaca. Ko tu imangiro tapi aja na pakai ko tanya imang. Iya. Imangnya ni. Pakaian na imangiro. Hanya itu doa khusus. Kemudian jadi iron maka itu ko agamay yang penting angkat takapui istilahnya. Jadi demeto tu gak tahu maka ada istimewa tu nggak suku taji tu kan suku tu ngamalan kecuali nabita. Kecuali nabita. Jadi namo tu tahu pandai makoto ulama itu tidak pernah masuk dega gaya semakan. Kesakame maka dostas rumah kajak deh.
Ang kami ustaz, magala masidaka, tapi maka kutu masa paja sunnah. Maka manang de gaga tu tahu maka da suku mana de. Jadi kendro itakapoy ya naruta pananunga. Maka anja ni kutu ditambah ini. Cuma ko ya ko sunnah ang kaprinsipku yang penting pura tajama cicang. Ko sunnah. Jadi aku ya prinsipku maki itu sampai ja sunnah tasat de. Yang penting pura tajama. Ya ko dia tule male minggu-minggu cica siulau. Maka menade ko dia tule cica siulau cica si tahu. Apa ia tu sampai ja sunnah tasat bebe pala pasusu dosa lupa memato. Na telu tu dosa lupa nalak gana sa nabita. Na podangi Ibnu Abbas amurena. Maka dia sampai ja sunnah tasat bebe sampai ja sunnah pala dosa lupa. Dosa zina, dosa riba, iro dosa lupa minalaga tanya dosa bicu. Pada reke lo nama kada masasa ita waya ko sabun. Ini tu rupo ya kong ka cia nalaga sabun daralo ka dia nalaga ko sabun. Alingi baik kling. Iya naro baik kling sito nga napalaga carepa kami na maraja o makada ay carepa makadola gaiyen. Alingi baik kling. Jadi ya kong ka tau puna dosa lupa. Dia nalaga istighfar. Dia nalaga ijenne. Dia nalaga sampai ja sunnah. Dia nalaga sampai ja perlu. Dia nalaga sampai ja Jumat. Ukoy matu sampai ja sunnah tasabiwi talaga. Kaya tu sampai ja sunnah sampai ja Jumat palagado sa sesana mi sampai ja perlu. Jadi aku mas sampai ja perlu itu kan mapamuli mak jenne. Lagami man dosan. Mak jenne ko bolana nalalo masigi lagami man dosan. Si jongka aja nanaka ilagga idosa na sidi ipataraka idaraja na sidi kamakiro tami masigi ematu masampaja sunnah ilagga situ dosana ya kasih daraja na pa itu sampajangi kotor rokok si bako to suju tak denna itu yang pe usahakan ko manyam-manyam isa ding de tona laki repa usahakan ini metetaki rokok pinadinadingi rokok pinadinadingi suju iya je ko suju kita memati aleta suju kulo na po Allah Taala aja na ya mirulallu subhanallah aja na ya maka da menre na namo usahakan itu suju panguloy alebe kulo na po Allah Taala apa dua itu baca ko sampajange pakai subhana iya mi ko to roko si ba ko to suju iya to mi to palangga dosa iya to na to makai daraja ye kung kaaga tauloy na masussa o ko suju etilaw nasaba makade na bita onronna atay kami na macawi o kupunna ye ko suju ye na suju to tay macawi ko pong Allah Taala kanya watakalewi macawi alewi batungan na ruh kita itu mestinya dekat jadi kung kaaga mi tilaw o ko suju makanya ilaw o ko suju ilala sampaja tilaw aja na lapakang ilila atau ati pake yan ang kasus, ito ang pinabitang kasusa na masampajan. Yan kung matakola na masampajan. Yan ang kagaga meron na yama na meron na pamulay masampajan. Nasaba, yan ko tumapala nilaw doon, mabila-bila. Ito, para ka na agad yan masija. May kilo misalnya Jakarta. Makadaw, makapala. Uy, may ta. Doon nga sudong panipa. Makadaya ko itong manguto di kalalang. Ito mapasawa. Why, masija-sija ni. Talu jam ni. Manguto manibalo. Jupan dapat talu jam. Apa mapasawa 2 jam. Why, latu ni. Why, masija. Wang, kamu pa masija. Kaya at talipong ni. Masija pa ha. Di na tasalay bola. Naiya na sampajan ni talipong. Apa langsung ako pong Allah Taala. Ito. Iya nak makapala malalamo pipa dongang iya kumilaw dong tapangala mo pa lagi pertama tapangala lagi kedua tapangala iya na sampajang maka dami matiti na kada iya tu sampajange pakakasa ala na paturu ko Allah Taala sipa bicara langsung si bapuanna ikamakiro apa sininna nabi na ka po Allah Taala angkana doya lengi angkana lala ya lengi tapi ay degaga langsung sampajangnya na langsung jadi ya na ala ya lengi na bita apa makada na bita umakku buat umakku ya na tunya leh hadiah betul siya tu gaga nabi ya leh hadiah pada hadiah ya lengi na bita si bang mana ang kaga nabi yun limen remilo sampai degaga
Jadi nabita niki yalah hadiah pada di maka dia yalah nomor telepon maka dah hubungi kak langsung itu selesai perantara itu jadi makiro jadi ini nama nabita uraninan nawan-nawan ini tomi dia tak pakai itu apa ya di kota masuk sama dari itu makanan Allah pun itu asam pajak kok ini itu sampajang ini tanya ibadah sembarang ya kota milau dong namun dia tu majin ni namun dia tu majin ni kota milau dong neki mangolo lijan neki mangolo lo pagi di bawah neki masulah rapun cuk dia gak masalah tapi ia sampajang ni ina dia gak raya sakiran ni matoki kaya saya sakiran angka pajin ni mesti mangolot aku mangolot ko baitullah de nawat di mak di caralino ko de nawat di kumahape de nawat di kupukona de gaga de nawat di komandre de nawat di makna masulekka de acurya turana iga makiro jadi yana tu ampai ko tama masigie pada ilona ko tama kubolana po Allah taala yana pada aja na to mabela to ko tama kan ko kantor bupati kan ke protokoler na to ia musalata malay suruh masuk masuk kok kadang kaya tumulah itu jadi usahakan ikut tama angka jenik na tama sige aje atau ipalayolo protokoler na pong alatalo maka ni pong alatalo kumikot tamay bolaku apunangin na bita kudangi umak mo Muhammad ya kumita mo ko boleh iya musurangi ya jenik ko jolo na pertama kalau yole aja tahu kenapa aku mengilau Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ikut tabukarnya pintu pamase abwaaba mega pintu nasabak itu dalam masigi monro pintu pamase pintu dampal pintu daraja angka susah mo tama kilala aja bulan sutuda maka dahi ipudangi roda kita aja bulan sutuda asam pajasunna ko judun rakah aja bulan sutuda koto tamo ko boleh bolan mengalatan masuk tu dah asam pejasuna kedua neraka biasanya sampai pejasuna itu masjid mapakaraja tania masih ipakaraja pak taninya agar nami ipakaraja masih agar balik ipakaraja ini gak punah bola makiro jadi puang Allah Taala tu ipakaraja nasabak bolani on ritama istilahna bolana maka dia no komono puang Allah Taala mulai onrom ni mak kasih lori puangnya makiro apa ya kok boleh kak dia pada mana satu ya kok boleh magai ang kamay gahat desa kanay maka dia nang kabulang kapatung ilalan nang kagambar ang kagamuhamay yan na lo layano din na tinenriki malaika rahmat tekun yo po ang kani bonekay kumayang kaniyagay ko boleh din na tunirisang yo po ko masige kan terjaga iya naro jadi usahakan ikut kami masih rotu rata pakai aja talan sutudang jadi ia naro ipake ko pura ni opo bisa pajangnya na sama makari unron na ataku tamina macawi si bawa punge oku ko suju tagilaw ni aja nalapakan inilah atau ati tapake ya komeki no galungnya makane ka mangugu ko bajay asam paja sunah haja ni biasanya hajat sampai jasuna milodong dina biasa sampai jasuna hajat maka daga na niya nakadaki wakatay mas sampai jasuna hajat doon karena po Allah Ta'ala napaki masam raja o kung isuju pacapurang ilaw ni ilaw niyo ko po Allah Ta'ala nelo ka po pamulay jaman-jaman kubaje tapas salamakan nga di mituunroy mangilaw tapabilay ni puli pakajajae pasalama iko tapak barakay bakwan yun yan na pura na ilapur ko po ng Allah Ta'ala panoni urusan naman ni yo po ko din tapak jatagan ko po ng Allah Ta'ala makanay urus ni pala apa iko mo may urus ni kamakiro yo po ko pura ilapur kamakiro nalay na papudagi balaway baka na jabuan rin ito pura tudalapur ko iya kamakiro jadi yo po ko kilay jam mo bawa gitu lagi tapi lupa malisa iko kapato rin balaway sama makari unron na ataku tamina macawi si bawa punge okuy ko suju tagilaw ni aja nalapatan inilah atau ati tapake ya komeki no galungi makadameka mangugu kubajay asam paja sunah haja biasanya haja asam paja sunah milodong biasa asam paja sunah haja
maka daga na niya nakadaki wakat ay masam paja sunnah haja dun raka karena po Allah Ta'ala napaki masam saja o kung isuju pacapurang ilaw ni ilaw niyo ko po Allah Ta'ala nelo ka po pamulay jama-jama kubaje tapas salamakan nga di mituunroy mangilaw tapabilay ni puli pakajajae pasalama iko tapak barakay bakwan yun yan na pura na ilapuro ko po Allah Ta'ala panoni urusan naman ni yo po ko ni tapak jatagan ko po Allah Ta'ala makana urus ni pala apa iko mo ni urus ni makiro yo po ko pura ilapuro makiro nalay na papudagi balaway baka na jabuan rin ito pura ko dalapuro ko iya makiro jadi yo po ko ilay jam mo bawa gitu lagi tapi lupa balisa iko dapat turun balaway jadi iya perlu jadi iya ni sentuhan na masyarakat ini kebiasaan minaita padahal angka lalat kami namakanja jalan pintas sempaja yun itu sampai sempaja sunnah aja ini niatur watuna maka daloro pigani jama pana apa dia nelo pengalat ala maka olo jok kani atakuna tahalas apa maka misalnya maka iya penawan itu masa sempaja sunnah aja subuh pak efek ko diko lama ni subuh na nelo mapamula koreng suruh ni masa sempaja koloro makiro cuma angka itu onro makanja yon rima sempaja malomo-lomo ega ya kumacawe itama subuh nasaba nonroi siruntu idua malaikat wah megay ke malaikat puro saksikan ya naro ko megay ke malaikat saksikan itu malomo-lomo pak dongang iterima apa malaikat hamilaw dongang ya nanti makanja jadi itu komelo itama subuh capak-capak na tahajud makanja lada kuni rumah sempaja sunnah aja kemudian tilau juga pun Allah Ta'ala makam itu aja gimana terjamas beki mapabeting ya naro aja nanti 5 panini bosi kada bosi dia nama dia agak sallallahu ala Muhammad